ingeta kwa kutu ena deja vakimbemba va utulekele kwetiteza musabuka mukwenda ku musabuka kuluwozi savo mamvimba na umamamena twena kwaku donc savo mono kibele lo wanga nsamu ya fofanga donc mono akatoma monika nkolande la mono kalanga journaliste journaliste présidentiel donc savo mono toma mono ngado kawe kalanga wakuba makati kambo maya tunda matundu bonso bobo savo moment ya mimi lwakalisha bonso bobo aba kimbemba niveau musabuka wakimbemba ya donc savo fumo za nene bao babata pati tata bakudi nchoni savo bameni lekela vakimbemba babu tuliteza muvingela wola kidi foto asabuka kweto kungamba sisi la Kongo bila yaiko bonso bobo kanti mtu kwenda tunaka kulufwa niela ba mingi betifukila mudemga kinkole ya imbuta mungwala ça faut les anciens combattants de Bundu da Congo donc jusqu'aujourd'hui donc ça va ba baba baba kimbemba kalekele dobe utona kintwa de ba udo biteza musabuka kungambulozi matondo ça vaut mavimba bon so bobo là quoi pour maman mavimba on a déjà balunga ngo Simona Zavo Bamboma c'est donc quand ça ka kotobola encore c'est tobolango tatambi ngabo yamba tatangombe bakolo basi sadio mamvimba mena malunga Zavo kwa beto mavivima mo makala nga malunga bonso bobo Aïlou wanga ke donc benaba va fuma ki safeti ye dingi zidi ya bamboma ya lotome de zaya ya kumbenda mbote do ya lotome de zaya do wana kuntalenga yeke ben budi fantoto e bon so bon ya yi ya ndi fuma ki safeti do sa foka ntaka ko bamvimba benaba lunga Osa uto lobate mavimbi plein yensa pia vo vaka edonge ka yena kwani savo c'est combattant le chef d'état-major tena baba bamvimba do kansaka ku wono kibeni mbelu wanga nensa mvuvanga ngombika kamoni kenanga kongena ngena akala ngape walunga mavipi malunga bonzo bobo Papa tele matiba moko mana Peve ya kalanga kwani musime kasidiswa swanu yena de savo Peve ya musime kasidiswa swani da kalanga savu ya betu de kantaka ku de savo mamvimba mabetu